سلاف الوبن تماشاوان بريز بولتانا دمجمير شاشات تايبت بروجاواي كردستان وسوريا امي وان سرنوچه ام دست بكن. ترکیه زنگل شهر لباجار جیلان برانبر سریکانی تاقید که و هیزن چکدار لسر سینور خوب روجاوای کردستان هم بزدکه. سیاست مدارن کرد هشیاری دوباره بونا سیناریوی عفرین لروشالات چمه فراته دیدن. پیمانی ناف دولتی سه کسایتین عرب جگوند سویدیه رواندن. زیادتر جه 45,000 زاروک لعفرین سود جه هلمت در زیلیدان نخوشیا سورک دیتن و هین هلمت جی بردوامه. دوباره اسلاف لسر سینور کردستان سوریه برانبر گریسپی ولات ترکیه بردوامه دکم کرنا چک دارانده تاکو گفن خود درباری کنترل کرنا دور کردی ده جیبی که جالی خواجی چک داریم سر پی دیو آمده کارین لشکری دکن و حاضریا شرع ترکیه لسر خاکا کردستان سوریه دکن. دهفدمی کو ارتشا ترکیه تفگرا لشکری لدرگه جیلان بینار لسر سینور کردستان سوریه برانبر سریکانی دکه زنگل شهر لباجار جیلان تاقید که جدرنا تایبت جارکیره اشکره کرن که حکومت ترکیه بردوام دکم کرنا گروپ چکدار ده لسر سینوری و به سوریه ره به تایبتی برانبر دورین کردی و کو گریسپی و سریکانیه او یک پشتی که ولات ترکیه به هرگولی چافدیریا لو تفگرا چکدارین به سرپیده و لکردستان سوریه کرن. جدران اشکره کرن که ارتشا ترکیه و کو تاقی کرنک جروشا شر زنگل شهر لباجار جیلان یا ترکی تاقی کر و او یک وکو تکزیه کیته جشر کو حاضری جرته کرن لکردستان سوریه. جالی خواه چکدارین سوریه دموکراتیک کو بهتری آوان چکدارین پهدینه آماده کاری این لشکری لگریسپی و باجار سریکانی بهز کرنه. دهفدمه بلند کرنا سلوگانین روبروبونا ترکیه. دوی درباره ده سروکی انجمن السوریون الاحرار اسامه البشیر لسر تفگر لشکری یا ترکی و چکدارین پیاده را گهاند کو پیاده همان ازمون عفرین لگریسپی و کوبانی و سریکانی و قامشلو دوباره دکه و او نکاره برانبر ترکی راوسته جبرکو جیا و گلی توننه وکو کل عفرین هبون و سروشت عفرین آلی کار بو جروبروبونه که لشکری لیبله هرمن دنیان کردی جالی جغرافی و نکاره روبروبون لشکری بکه. البشیر سربار کرد که ترکیه ولات امریکا در باز کریه. جبرکو امریکا دزانه ترکیه ناهله هبونه که چکدارین پیاده که بسر پککی و نه لکردستان سوریه هبه و امریکا نجاره هفیمان خویا نو به پیاده رکود چارچوبه شر داعش ده قربان هفیمان خویا کون به ترکیه را بکه. لگوری البشیر سیناریو برچاو و اشکریه. امریکا پشتوانیا پیاده ناکه و پیاده نچاره بانگا خواه بگهین رژیم اسد و اسد جی نکاره بهوارا پیاده و هره. اسامه البشیر دبیجه روش لسر پیاده تولیه بویا و تفگر آوه سیاسی و میدانی شاشتین مزن تدهنه و روشا کنها تیره در باز دبه جفشارین لشکری تنه انجام سیاست انوی ین کون بون. ده دمان هذا تواهي هفبيمان بككي وبيدي دخوازن بشتاوان بردن ولاتن زلهيز بككي وبيدي وكالشكرج بو جيب جيكرنا اجندين خواب كارتينا وتواهي درگاهان لبيشا بككي وبيدي قرتينا بهتر بيزانين في رابورتي ده. جدما کو پیدا باسکه پککا ل روجاوای کردستان د صلات دریا روجاوای کردستان جه رژیم اسد ورگرتیا سیاستن شاش فرض دکه و اجندین ولاتن داگیرکرن کردستان جه بجهدکه وکهاتا قیاکرن کو شرع عفرین پنگاوا یکی بوش بوی در انجام شاشین سیاستا پککا و پیدا ده دمان هذا پککا و پیدا گهشتنا ریاکا گرتی پککا و پیدا بردوام وان کسن کو لدجی سیاستا وانن به و چنده تومتبار دکن کو اردوگانی و خاینن و ده همان دمده سیاستین خوین شاش و گمان لیکری به برخودان سردم بناف دکن داکو راستین خوین دجی دوزا کردی پردپوش بکن ده دما نهادا تبای هپیمانین پیدا دخوازن پشتاوان بردن و گلک جاران هاتا گوتن کو ولاتن زلهز پککا و پیدا وکا لشکر جبوی جب جکرنا اجنداین خواه بکارتینه لی پیدا ده سیاستا خواه هوانه دا بردوام بو ویرو تبای ریان لپیشیا پککا و پیدا هاتنا گرتن لو ما شاندکا پیدا سردان هریما کردستان کر
هاتنە شاندا پێدە بۆ هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی بەریا چەند ڕۆژان بێتەنێ مەبەست جێ هێویکردنەژێ سەرۆک بەرزانی داک و بە هاوارە پاکەکە و پەیەدە بە بچێ داکول سەر ئاستێ نافخۆی و هەرێمی و ناودەولەتی نەوێژ نافبەرن شاندا پەیەدەیە هاتی هەولێرە داخوازنامەیە سەرکردین قەندیلە گەهاندنە سەرۆک بەرزانی داک و ناوبێنکاریە نافبەرە پەکەکە و ئەمریکا دەبکێ هەروەهاش بەرکوونها هەفکێشە سیاسی ژەعالیە ئەمریکا رووسیا تورکیا ئێران و سەرۆک بەرزانی بەتێ بڕێوەبرن و تەبایە پارتێندنیên کوردی و بەهایەوانیە ناودەولەتی نینە و ژەبەرک و سەرۆک بەرزانی کارێ ڕۆڵێ دەهەفکێشە سیاسی دە ببینێ سەرکردێن پەکەکە و پەیەدە دەماک و ئاستەنگی بێنە پێشیاوان ڕوو لە سەرۆک بەرزانی دەکەن لێگۆرێ شڕۆڤیان و ئەمریکا دخوازێ چارەسەریەکە سیاسیش بۆی ڕۆژاوای کوردستانی ببینێ و فەرمان بە پەیەدە کردکوور و لە هەرێما کوردستانی بکەنداک و هەوڵەکە جدیش بۆی چارەسەریەکە سیاسی وەرێدان شرۆڤەکاران گوتن دەماک و ئەمریکا 12 ملیۆن دلار ji بۆی دیتنە جهێسێ سەرکردین پەکەکە تەرخان کرد پەکەکە هەست بووە چەندێ کرد و دەما پێشەڕۆژێدا تووڕۆڵاوان نامینێوتەوە دەرگان لە پێشیاوان وێوەرێک گرتن لەوما نەچارن لە گۆری سیاسەتە ئەمریکا لەبوو تەوگەڕێ بکەن و دەربارەی لە دەرخستنا کۆنگرێکی نیشتیمانی کوردستانی تێگوتن ئەو کۆنگر وێ بێ سوود بێ ئەگەر سەرکردێن پەکەکە و پەیەدا لەگەل ئەولەهیا ڕژێما ئەسەد و ڕژێما مەلالی و تورکیا دلدارخستنە جویناندا بەردەوام بن. بله درباره هاتنا شاندک پیدایش با هرما کردستانی و اگر پیکارینان لهوهاتین کیان جیری کفتن که نابرا پیدا و نکسیده سیاست مدارن کرد ناباوری آخوا به پیدا دان دیار کردن به تایبت کو بریانها تیر کفتن نابرا وان دهات امضا کردن و پیدا پابندی بری کفتنی نکرد. یه برانبری ما پیداش رو پککه چی بیاش هفته و 50 ورده حتی روزا ایرو پککه بشويكي عقائدي كاردكي بكاكا اعترافي بغير خواناكي وحر يكي نهفالي وانا نكو قفتوغوي فيراناكن تهمة بخيانات دكن يعني مثلا تشبكي تشناكي اردوغانية ها وتفي اي اردوغاني بلكي اول جباروي تجربة ما بكاكرا ببيادرة الرجاوة تجربة تحلى و يعني نما باوري بوان هيا د مسئله گفتگوی ده جبروی اما اد بیجم اف پرس گلک تیکرن لسر راگهاندنه يعني وكأنه بيده هاتيج انجمران اجتماعية كردي رغوتي امي گفتگوی بکن و مناكري نخير نوية يعني نوية حتى رجائرو بيده انجمران اجتماعية كردي نكو نخواستي گفتگو بكي بيده لا زال انجمن اجتماعية كردي اتهام دكي بالخيانة وبالعمالة وبالاردوغانية. ما بري هرتشتي وك انجمن كردي هكتوري كفتن دو اورتاما وتفدم او اداره ذاتي دي تشيبو بري هرتشتي بري سيري كفتن دو اورتاما تشيبونه هولير يك هولير دو هوك بيشتوي اختي امنار ريكفتن تشيبن بري هرتشتي هناك شروطي معنا وك انجمن كردي وديار خلكي قشيره خلكي مر مثلا اوفيستيما مثلا قرتيما قال لك تشتهنا ام دخوازن اويا بنقهك ام كاربن ريكفتني نه دسبيبك برای براستی جهه پرسیه يقولك برقلك جاري پرس دبي انه هاجر ايرورو بيدي او دس يعني هناك خير خوازن كاتن ناف ود وخاصن هون لهفاتنا كي بيدير بكن فرضا بيجن اوفيسي وفكرن قرتيه وبردان هون كاربن بيدير بكن يعني اما كان جماعه اجتماعي كردي براسي باوريا ما بيدير ناي جبر برينها سير كفتن موام هفدور دانين حرسي ريكفتن جي بن بيكرنن وشرط مرجع ما ديارن شرط مرجع ما اوفيسنا بردنا قرتيه هاي افش شيء ام دبيجن ارديك ام تخوازن ام كارب نسرون الهفتو بكن لمشروعي ما بيدي شفتو جداي شروطي ما هنا هاجر بيدي المالا كردي ونجر لي كريزيا مالا كردي ونجر مشروعي نتوي تبنينك مواقف ويش قال لك تشتنهن هاجر جو خوشك ديارنك ام وكان جمان اجتماعي كردي ام نكارن دسي خد دسي خون برين هاجي شخوا ام كيف خوشن جو جيرو بيدي خاصه دفي وقتها سيارد ويرو قفيه تركا لسر المناطق كردي بردوامن ونجه يعني نقل كيدوري جو تركي درباس بجو درباس عفرين يبو جرك بيدي الخوفه جر ولا يكل رزيام على كردي وجر ولا ركفني جو ما تشكن بتايبت عاد هوكي عاد ليه وجر وشرط مرجي بجيبين بله تماشاوان هجا هر سفارتی داویم
شاتين دورين كردي كونها حكومة تركيا أمدكاريان دكن تاكو إيريشي دورين كردي بك هروها چکدارن پیداجی خو آمده دکه تاکو إيريشي داعش لديرا زوري بك كو چکدارن خو ودگوهز باجار هجين جبو گفتگوی کزیده تر لسر بی بابتين هاجي علي تمي سر كرده شبيلا پیش روجا کرد لسوريا الجلمنه مامو سدن باش مامۆستا داوی پێشهاتەیەن دەبەرن کوردی بتایبەتی هەرێما کوبانی و جزیرێ ئەون کۆنها تورکی ئامادەکاریان دکە تاکو ئێریشی دەبەرن کوردی بتایبەتی کوبانی و گرێسپی و جزیرێ بکە ژە ئالی خەڤەژی چەکدارن پەیەدێ خۆ ئامادە دکە تاکو ئێریشی داعشێ بکە لە گونداوەری دێرازۆرێ چەکدارن خۆشی ڤەدگوهێزە وی باژاری باش پرسیار دڤردە ئەوە هەفکێشا سیاسیە دەبەرن کوردی bi çi rengî li gorî narînate çi şrovejê re têkir سلاف و ریز جوارا تشتێک و ئەم زانن عالی تل ئەبیات عالی ترکی و عالی سەریکانی ڕاس العین ترکان gelekî hêzê xwe dikişîne wê derê ji mehekî û virda piştî ew lîqaa hane wekî dibîn lîqaa rûbaî li Stenbolê çîye bûyî هجوه چاقه دا پشتی و چاقه خویای نو دو الاخ درستاندن مبدئیاً جه حشد چهار دولتان فجوه چاقه دا هیزی خو حشد دکن تل ابیاد و سریکانی تشتی کود خوونه امریکانان حتی انها کردان را لسوری نجادن و حقی وانه جی یعنی جبر چه حقی وانه تجاری نگوتنه تمجد ویژن دلقاءات مدد ویژن ما و کردان تشتکی سیاسی نقاب مدد تنانه کل ما هنالك ام لسر شر داعش متفق انه شر به هيز هانا تروریست بکن من راپور اول بیستنک دبینم که اگر مولا کردی نظام چیک مولا کردی چیه مولا کردی کرما حال کرما اگر کو ام دوری دیپلماسیاتی که مولا کردی تشک نما يرو عفرين شو يرو كوبانيت عالم تطورات دبي داويدا شيء جبرت نافمالا كردينا ما مستا جبرت تتبجي نافمالا كردينا ما يعني اجرت نكو يك رزيا نافمالا كردي دروس بجاره كدن وقت سال درباس و جبو شو وقت سال درباس و با بري عفريني ممكن مالا كردي شيء ببيو بيشمرجي رجعوا وغيرنا وبعدش ممكن بس تطورات الدرس ده بيشكي باش ما مسنها هريما كوباني وجزيرة هاد مترسية ده يكو تركيا وإيريشي وان ده برام بك يعني بيويستا يكريزيانا مالا كردي درس ببا يعني يك بنا كردي هرگر شيء ببي وشيء نبي هيمانك نف دولتي هي تركان درباس بن تل ابيض ودرباسه رقيبا ودرباسه سريكانيبا اصلا تشتكو معلومات جشتي من يعني قور تشتكو امش خرواني ما فهم كري جعمودي دو حتى كم فراد جيشكي داس تركان دي وجعمودي ويدا جي داس النظام وداس ريجيمي وروسان دي فاف منطقه كردي لهذا هاتي بارا وكرنا هين هناك جماعه ديفيجن ولا وگرا کردی نظام چیک اب تشتا وقت سال در باس بیه اب امدیا ما هر کسیه که سیاست مدار که انجمن اجتماعی کردی اما امدیا مجری ریدا انو ام وگرن که مالا کردی و انبیاک بن بس اب تشتا وقت سال در باس بو نما وقت تشتا انبیاک خاله بتر وستن سبارتي اجرا در باس بونا حكومه تركيا يانجي ارتيشا تركيا جبو نافچين كردي هنش روكارن سياسي دبيجن اگر هيا كو تركيا درباسي دبرن كردي ببن هنش روكارن سياسي بروفاجي بينرين دبيجن بتو اوايكي حكومه تركيا نكاره درباسي دبرن كردي بب بتايبتي جزيره وكوباني لغوري نريناتا سيناريويا هري نزيك ج پیشروجا دورن کردی چیه؟ لانه نکنه در باز پیش بر آنها کار تکرن انه انجمان چه ببه انجمان کوبانی چه ببه انجمان رقه و تل ابیاد و سریکانی آنها کار جوی هاوی دا تکرن جبر نکنه در باز پیش حریم کردی به دبه هیزی کردی را تواصل دکن انه ام که در باز پیش و ام افتشتهانی دبه کرد هگر اون حاضرن و امی کانون هریم مواد دست ودن هگر کنی حاضر بن و اجباری کاری خواب مشه یعنی اول مشروع کی که بمشه یعنی جبر چه ام کرد راضی بن ناراضی بن مجلس راضی بن ناراضی بن اول مسئولیت هان مزن اول مسئولیت پیدارات کی جبر چه پیدارات کی 4 سال نه سیاست مدار کی درخواستن در و حتی نه ایوا کی عبدالرحمن آپو و حتی نه ریاض احمد حتی نه زندان دارن هیرو چونه جم سروک برزانی انه والله
بركي عسى ولي على جوار مخرج كبير مخرج تننا وضع انتهاء به هريمة كردي قرار ناف دولتي هاتي استاندنا رياضة ما تقول انجمان اجتماعي هلا صار مستوى انجماني هلا صار مستوى شابيل مريا رياضة تقول چهار دولت هر دولتك امبراطوريه که دهریمه ده او امبراطورینان تجاری نیلن کس تشتكي بتشتكي يعني انفصالها كيف بفكري يا بفدراليا باش ما مستنارينا تا بيشاروجا دفرين كردي وبتشرنجي بالغوري نارينا تا نارينا من تشتي الارض الواقع وتشتي ام 24 ساعتان دبينن ام دبينن ام جوهي خود بيسن انه اي تشتكي وتركان درباسة الأبيض بن ورقب بن هرن بالتوافق بأمريكان راه بس إيه من أزنك أنا محدد بكم إنه ما هكذا اللي دم هذنا اللي سيما هذنا مسألة درباسبونة الأبيض مسألة محسومة بعمل الوقت ده بس ترك أو أمريكان مصالح ياخد تركيا بده حذر جارن كردان وخوني كردان مثلا إيه من أزد بيجم دبي مواقعي بن انجمن اجتماعی کردی کسی دوی ام وگر مال کردی اف تشتکی خونه چو وقت سال در باس بو ام وگرن حریم خاک کردی ام چا وکی عفرینی نبه ام کانم چونه پشتی ورقص پشتی 6 سالان و ایرشی خود باش يعني انها تدبيجه دفي انا كسب كاري خراب يان جو تفقرا كردي بتباهي باركي خراب يعني دفي تشبكه تاكو سيناريو يا عفرين دوباره نبه لدفرن كردي الكوبا نبي يان جو ريسيبي يان جو لهريما جزيره بتباهي تشتكي واضحه او تشتكي يعني وقت بين بعربي لف ودوران نابت شبه انجمن اجتماعي كردي دفي بينك درخه اف ترکان دبی هیرو هم که در باس هریما کردی بن جباب پککد ورده هی او انجمان اجتماعی کردی او تفکر کردی از نام انجمان تفکر کردی بشکل عام دبی داخوینا که در پککج هریمی کردی در که او عالم خو او تشتی خود هریم کردی در دینن و چاقای ترکان در باس و چاقای موقف کیمی و موقف کیمی حاسم هبه او انجمان اجتماعی کردی و تفکر کردی اف تشتی و ناراضی بن و تم مبرر جوان را حیاتنا من اوج دولیا وإحراج ببنا فإيه بله ما مستأز دخازم تلقل بمين جارة كدن أزي فقرم للجمتة لأنها أزي درجة هي بنوتشين خوبكم نبسكار وسياسة مدار كرد عبد الرحمن قالو راقهانت كو بايدي تجاران نه الجري بروغرامي كردي بو سرباردكا بيكو بايدي سياسة ينجي هالويستا خو بقهره سردانا هريما كردستان دكا جبركو تقرنجيا ونمايا بتايبتي كون هاشري داعش بداويتي نویسکار و سیاستمدار کرد عبدالرحمن گلو گود کو پککه تو پروژه نوانی سیاسی نل سوریه و نل باکوری سوریه جبلی شری هبونا نتوی یا کردان او نو کاغتا بنرخه و تو گرنگیا وانینه دقوناغا شرده نهاجی او دبینن نکو شاندکا جپه دی چوی هریما کردستانه لیب همان پایبونا خویا بری و بیکو تو گوهرتن ده هلوستا ویا سیاسی یادن ده آوای زاراوی وان ده هبه. گلو جمال پرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را راگهاند که امریکا باش پیوندی پککه لگل ایران دزانه. وان یک جباسک نوید بینه. لی امریکا خواست وان جوالیه لشکری و بکار بینه. برانبر پشتوانیک لشکری. لگور برجواندی و استراتیجیا امریکا لیروج حالات فراته تا داوی ده نشترگریا جدا کرنا حسده جپکه انجام بده و جبرویه که پیده دید که داویا وان لدوره حاتیه و دست پیکر خباویجن بارزانی تا نافبینکاری دنابرا وان و امریکا ده بکه کتنه امریکا دکاره فشاری لسر وان سیویک بکه جگفین ترکیه گلو سربارکر که نرینا پکه کرته و جبلی دجمناتیا نرین نشتیمان پروری ین کردستان ده همو قوناغانده گلو زلال کر کوان بری خدا هریما کردستان و کو گریدانا گریبستکا بازرگانیه و هولک جبو کو خوریزگار بکن وجبرویه که گلو گود کو او نابینه کو اوی بسر بکوین لپیش پرنسیب نتوی و نشتیمانی بارزانی جبر کو پرس جگری بستکا هوارچونه مزنتره اندام اوفیسا سیاسی پارتیا یکیتیا کرد لسوریه سلیمان اوسوراگهاند کو پیوسته پیدی رامان و کریارن خو بگهره حتی کو بکار به گفین ترکیه لسر دورین کردستان سوریه دور بخه جبو وان تهديدات تركي يعني بيوست مروح بكي الديروكي وغيره وشغا كوبان كت خطري مدي اتفاقيات هوكي شيبو يعني بموجب اتفاقيات هوكي بيشمرقه ابراهيم الخليل مشيان حتى يشون كوباني ومساهمة كرن لتحرير كوباني دي
ويشغا قبيش مرقد وردر باسبون عيني أردوغان ونفسها في رئيسي بول لتركيا وأردوغان حكم ذكر بس شي غطاءك شيبو غطاءك إنه كرد كش اتفاق بوني لسر مسالاكي واتفاقيا كرداي وكرد قبول ناكن إنه كوبان بكوي وبموجبه وقت بي اتفاقي شيبو أم حبكي في ديج في تجربة بكن يرو وشغا يعني بيادي قال خوفا قرن دفجفان كرياري خو بقرن وكاربن وقت بي برعايتك أمريكي أو أنا كسي وقت بي تشتكي اتفاقك شي بي بموجبه بيش مرقدر باس بن اتفاقك وقت بي بالتفايد شي بي يجبو يعني بيخ يعني كرن انه اف ادارة آقا شي بي آقا اتفاق سر بي اف ادارة نا بيدي نا بككي اف ادارة وقت بي كرد تفد ادارة بيدكن دفي حالتي تاني دي ممكن يعني اف كارثات بسري ملتي مني ووقت بي دفرين كردي دروجلاتي فراتي دي كرسانا سوري كوبان جزير يعني اف كسانا وقت بي اف مناطقانا اوجي وك عفريني كارثة بسري عفريني ذاتي بسري واندي اني اف براستي اف بوان فقريداي بيدي فقريداي قاكاربن وقت بي يعني مجيخو حبكي بوغهرن وشراكتي قبول بكن اف خطوات باش وامريكان جي دعم بكن واوروبي جي دعم بكن انه يا تركيا تتبي بيدي حاكم انه بيدي اکادمی ناس دکتر فرید سعدون جار کرا راگاند کو پیده برپرس دبر و شاخراب یان حال کردستان سوریه رو دیدش بر کو او دستلات دارن تجاران بتنا خوجی نکارن لپیشا ترکیه و ارتشاوی راوستن. يعني أنا بيدي بتنا خن نكاري وين بباريس جبر عفرين درزكش كردار أنا وقافا كنت بتنا خن تك في شر هاني تنكار تشتكي بك هم بري جيشك مازن دناتو دي يعني هم بري ركفتنا كسياسي ناب دولتي دفينا جبر ولو جبر أنا كبيدي دسالات وخد بين خدير في بريا خسر دندر روج آفاد جوينات خسن يعني بهتر أوايا بر برسيارة دبر في تشتك أنا كفابوير وبابتي مازن كأنا كفدبن ل دفرامة أوانا برده بر پرسیارنج برولو اجی جوانات خواستن که آنا که تفکر که چه ببه لیوگرینه که چه ببه کاربن سیاست که انو بشوپینن کاربن خلقی وگرن کاربن لانکاسی وگرن لاف بندی وگرن چه اطراف سیاسی هبن گلوانا وگرن کاربن وق موجود يعني ريفبريك نو بآوا كرن هف باش بخلقش تدا باش دار بن نبتنا خوبن دي بيش روجي دنارينا مد يعني كرد كاربن خوبن نسال هفدو يعني مالا خوي نف خوي كاربن خرطو قش بكن لهفدو بونا كالسر ريفبريك تشيب بدورده يعني تشي الين سياسي بن روشنبير بن جواكي بن عشائري بن ناف كردات كاربن خوبن نسال هفدو هلوستك يكم ناف براوانات هبه كاربن ديجي يعني فيتشتي هاني بسكرن ادبيجم وسفك بالسر ملاد انه تالاني ويراني شنبه واف يعني درباسمونا هاني يا اف داغير كرنا هاني نبوي هزا مازن به گویرانیک مازن و پنابریک مازن دندره روجاواید چه ببیش برولوژی کرد آن کان چارن کل هفدو وگرن و کاربن وکل وگرینه کش خورچه کن جبو کاربن تشتکی بکن که هر تشت سوا درنه که و پنابر نبن عمید جودایی بوی جه پیده دبیجه اگر پیده جه دست بکده لیوگرا کردان برزانی وگر یابان عفرین جه دست ندچو پشتی کوشاندکا پارتیا یکیتیا دیموکراتیک پیاده که هر یک جالدار خلیل و الهام احمد و انور مسلم لخوا گرد سردانا هرما کردستان کرم به ارمانجا داخوازا نزیک بونه جه انجومنا نشتیمانیا کرد لسوریه عمید جدابوی جه چکدارن حسده یا بسر پیاده و حسام الدین العواق لسر رو پلاخوا یا تورا میدیا جواکیا فیسبوک گود که گلک هوالان جه خستیه نرین آخوا درباری ویه که بده عواقوچی کو او یکم کسبو او پیشنیار لسر پیاده کربو. عواق ده بردوامیا و بلافکرنه ده بردوام کروگوت کووی پیوندی بسرکردایتی باشور کردستان را کر و جبرویه که پیاده او بخیانت پسندان و هول دام بگلک آوایان کو زیانان بگهیننه. اوی و هفجیناوی گرتن و همو سامان وی دست سر کرن نهاجی او بخوا گهشتن سزایا کوشاینی ویبون. عواق بردوام دکو دبیجه نهاجی از بری خواه ددم پیاده و از دبیجم وان هوال اگر و گوه دا باشیرتا من و ندگهشتم وی قناغا خراب و روخیایی و دناو دو کوانان دا عواق دبیجه گوتنا شیرت پیاده بیزار دکه و دما من دگوت وان از دو خازم شیرت الوه بکم حنکی خواه بمن دکرن.
عوا گوت جی کونها درباری ویگاوا پیاده او جوان را دبیجه هون دوی دمیده وگریا بانالی وگرا خواه یا کردی یا مزن کو او جی بریز مسعود بارزانیه هونه نها میوان بریز بانا و نتنه دا خواسکرین هوارچونه بونا و معفرین جی دست نده و روشاوه جی تاوه آسته تک ندچو. عواک دداویا بلافکرنه دا دبیجه کونها جی بریز مسعود بارزانی لگور هیوی آیه و پارزوانه ملت کرده و خودم باشترین دله و لوان کسان دبوره ین کو هول ددان زیانه بگهیننه و هم باش دزانن او زیان تا چرا دایه بو. بله تماشاوان هجا جارا کدن از وگرم لگل میوانی خواه ماموستا علی تمه سرکرده شپیلا پیش روژا کرد لسوریه ماموستا جارا کدن دم باش از وگرم جمتا اگر تا بهیست به لنرین سیاست مدارن کرد ده دست که تگوت تگو دم در باس بویه جبو یک رزیانا مالا کردی و سود جی یک رزیانا مالا کردی نمایه پشتی جی دزدانا عفرینه و دا گرکرنا ترکیه جی باجار عفرینه را لی سیاست مدارن می کرد بیجن پیوسته پیدیل خواه بگره سیاست خواه بگهاره هلوسته خواه بگهاره پیوسته هر دو آلی لرکفتنان دو هوکو هولیر وگرن تاکو دورن کردین دنجی نین داگیر کرن جا آلیه ترکیه و نریناته جوه کرچی گل کسی که خوازن انو مالوگر کردی چه ببه از فهم دکم یعنی انو منطلقه کی انو منطلقه کی مخاطبه ملت دکن بس هیر کو ام که واقع دن کنه اب رخصتنا هانا چه بوی نجبو چه بی مالوگر کردی چه ببه اب رخصتنا مشروع کی خوی خاص به علاقه خو تکلیف خب کردان تنه بحقوق کردان تنه بقلي كرد تشتكي خو تنه جبرش عفرين البر جابي مية مثلا هناك برستك ما عفرين جبوتش ندانا روسان وندانا ريجيمي ما بس والله دبي مري بس جوابي بس ولا دبي زانبه يعني بري كم دعوه مال وغيره كردي بكن جبوتش ندانا روسان قداس روسان ده بهيرو جبوتش اف دزها هناك ويد اوي كتانا ولا عفرني كتانا وندبين الحرو تشد بهندر عفرني فهندر كوباني او جوارغانيه افانا تشتكي كسي هاني ايمن كاز نيرن خو شخصي دي بيجم كسي هاني دفكرن ج انجمان ج تفغار كردي دفكرن و هيا وگري مال وگري كردي چيكي تشتكي خونه جبوچ خونه تشتكي چي نوبه جبوچ چي نوبه لانه ابري خستنا نه چي بكو جبو مال وگري كردي چيكي جبوچ رو سياست مدار تفغار كردي حرك بدولتك كبه حرك وجبوچ بارتي يكتي هره ابو جباتي خل لهوليره چيكي جبوچ القامش رو چيناكي لانه ابري خستنا هانا چي بو خستنك دجي ما قال كرد دجي نيريني حركه كرديه فايمن از كاسي هاني دبين از غوتني وان كاسي دبيجن انه مال وگار كردي پادر خوازن او دكن از فهم دكم كيجن المنطلقي دبيجن بس كو اگر تشتي واقع كو ام بيجن او رخصتنا هاني نمال وگار كردي چه وقت سر در باس بيه اگر وی انجمان اجتماعی کردی و پیاده سر چه لحب کن سر بلدیه کوبانی لحب بکن ما 18012 دا 18013 دا انجمان اجتماعی کردی بلدیه کوبانی تسلیم اوی کرد تسلیم پیاده کرد ما موضوع کیش بلدیه کوبانی قامش و مسترم ایرو انجمان اجتماعی کردی الحرب دلیتی دیدن نرینا تات سود جکرزیان مالا کردی تنای باش اگر ام بحثا سردانا شاندک پیادهش و هریما کردستانه بریا چند روزان شاندک پیاده در باسی هریما کردستانی بو لگوری نرینا تا خوندنا تجوی سردانی را چی تو چاوش رو ودکه يعني واقي كو ام دخولين واقي كو جماعه خونيه تشتكي تيبات جوان قيادتي بهذه وجد خونيه انه تركان موقفه حسم كريوه درباس بنا وقيادتي بهذه جيزانن باش زانن انه امريكانان نجادن ما جريا ريدا 10000 بشتي مثلا كركوكي تشي جوات شغاد وحتى نا غوري مكتن كو ام بيجن تباوري ما كردان برب امريكانان نه 28 سالنا هرما كردستان عراق دولته وكركوك ومندبين شبه دولة مستقلة وأمريكا وأمجيش كيزانون أمريكا تشكر فهين الفيدري لهندر هرما كردي لسوري إن دبيجن والله تشتكي ماي سياسي بهبرتنا فإما كسك باوري بأمريكان بكي كسك معنا في سياسته فهمنا كي
بخوازي هناك انه كك سليمان اوسو دي بيجي وابكو عم الهاف بكن وامريكان ويدني والبشما بسكن ما داعم بكن وامو بايدي الهاف بكن امو بايدي الهاف ناكن جبرت شو عم الهاف ناكن كو امريكان بخواز مع امريكان مجلس انجمان اجتماعي نابين ده هو يك دولة 11 دولة هات تركي بانجمان اجتماعي كردي اكو بني رامرونشتن ما شست عطى النقاش ذكر او زانين عم تشد خازن او جي الامريكا جي ام بوار نشتن الروسا جي نشتن عالم حركه زاني عم تشد خازن باش ما مستجبك دما منينا ببورا دما منينا برسامني داويش ترى اوز خازمت بكرتيت برسبان بده دنگن هنا دبيجن كونها ولاتي امريكا هولد ده کو پیدو پککیج هف جدا بکن لگوری نرینا تحتا چرا ده که امریکا السر وی پینگاوی جدی و اگر هیا کو پیدش پککی جدا بیانا بکرتیش کرم آخو اشتر بکرتی بیجم کیچ امریکانا کانه بو سری و لاش جهف بکر و کانه پککی و پیدش جهف بکر بله گلک سپاس جبو میوانی معلی تمی سرکرده شپیلا پیش روژا کرد لسوریه تیرو میوانی مبو زور سپاس جبو آمده بولتا پیمانی ناودولتی لدیجی داعش اپراسیون که اسمانی لگوند سوئدی عربا پیک آنی ده انجام ده سه سرکردین عرب گومان لسروان هبون کو اندام داعش نگرتن جدر نتایبت جگوند سوئدی عربا کو بسر دفرادیر کی ویا جار کرا گاندن کوجبری دروجان بالافرن جورا هلیکوپتره ین ه پیمانی ناودولتی ده اپراسیون که اسمانی ده سه ولاتین گوند سوئدی عربا ده سرکرن و برب جهکی ندیار و برن لگوری جدران گومان لسروان کسان هبون کو آلی گرن داعش بون اما بچن دور عفرین العفرین روجاوای کردستانی هلمتا درزی لیدانان خوشیا سورکه برداومه و تانها هجمارک مزن جزاروکان سود جوی هلمتی دیتنه جه درکه تایبت دو جار کرا راگهاند که زیده تر جه 45,000 زاروک سود جه هلمتا درزی لیدانان خوشیا سورکه دیتنه و هین هلمت برداومه لگور آگاهین آرکه که هلمت لسرانسری عفرین یو تانوز ده مها مجداری دی برداومه دسته دامزرینر یا کنگره سوریه گشتی د اپوزیسیون سوریه ده بریار دا گوهرتنید آلا شورشا سوریه ده بکلگور و بریاره یا 2/11 هیفا 11 درکت و 3 ستریکن دناوا و آلی ده بین هلانین و لجهه و ریسته لا اله الا الله محمد رسول الله بیدانین او جی برنگی سور او آلا سرراستگری و لجهه آلا شورش بیبکار آنین لدورند بین کنترول ترکیه و گروپین چکتار سبارتی گوهرتنا آلا شورشا سوریه سیاست مدارن سوریه دبیجن ناب دستوردان یانجی دستکاری د آلا شورشا سوریه دوره کرن بهتر پیزانین فی راپورتی ده دسته دامزراندنیا کنگره سوریه گشتی سر به اپوزیسیون سوریه و دو بریاره سراستکرنا آلا شورشا سوری درخست هر لگوری و بریاره که کپیه گهشتی آرکه کپیوسته هر سیستریکن لسر آلا شورشا سوری وررا کرن و لجهوه گوتن لا اله الا الله محمد رسول الله برنگ سور ورن ویستاندن دا کو به آلا سرکه لدورند من کنترل ارتشا ترکیه و چکدارن کو ترکیه پشتوانیا واندکه پشتی درخستنا و بریاره دجبر سوری محیدین اللازقانی لسر و پلا خویا تایبت لتورا جواکیا فیسبوک را گهاند کو بریاره گوهرتن و سراستکنا آلا شورشا سوری جالی هن گروپین تندرو ین بسر القاعده و شپیک آنینا کم کجان و آویتنا برمیلن تقینر جالی رژیم اسد و مترسیدارتره و سربارکر کو اف پلانکا دارشتی و گمان لیکریا و تجاری بسر ناکفه جبر کو ارمان جه تکبرنا تفگره سویل جه سمپولی نشتمانیه و گوت کو اف کسین کو دناوا جبها رزگار کرنه دنه لسر بریاری آلا نو امزه کرنه نیازن خوی خراب ددنه دیار کرن جالی خوفجی هادی بحر سروک بری هف پیمانه نشتمانی اپوزیسیون سوری لسر و پلا خویا تایبت لتورا جواکی فیسبوک بلاف کر کونا با دستوردان د سمپولین سرکه ین شورش ده ورا کرن ین کو تفاهی گل یک دنگ بون و باوری پی آنینا و یک جوان سمپولین سرکه آلا شورشیه جبر کو افعال تایبت مندیه کوی هیا و خودان دیروکک پره جشانازیه هروها عمر کوچری نقیب سندیکه روزنامه‌وانین کردستان سوریه جی و کو برسف جبریارا گوهرتنا آلا شورشی لسر و پلا خویا فیسبوک نویساندیه کو آلیه کو اف بریار لدرخستیه و لسر امزه کرنه تنه ناوکه یانجی کیانکه نیزیک جریجم اسدره یا کو تو دان پیدان به حکومت دمکی و یانجی ج اپوزیسیون سوری را ناکه و سربارکر کو به گمان
انیا النصره گروپکسی خوری سر به رژیم اسد و ولسر دست اولکاریا رژیم اسد و اولکاریا ایرانی و هاتی آوا کرن و دهمان دمیده ترکیه و سعودیه پشتوانی جبهه النصره دکن و نویسا سر على شورش سوریه همان نویسا کل سر على سعودیه هيا و گوت کوف بریار تنه مبستاوی شیو خصنا شورش سوریه هر وها به بها کرنا خوینا به هزاران شهیدا. کنفرانس سالانه یک کملا کردین کاسل ده دست بیکر او جی در کفتا 11 هیوا 11 سال 2018. کنفرانس سالانه یکوملا کردین کاسل ده دست بیکر او جی در کفتا 11 هیوا 11 سال 2018. وی کنفرانسی دست بیکر بخولک بیدنگ سرجان شهیدین کردان و پشتر سروک کوملا کردی دکتر یاسین محمد گوتنک خوند و تیده رونی هاوید سرچالاکی انوی کومله ده سالا بوریده. پشتر هجمارک جروندا کردی لکاسل تیبینی و رخنین درباری کاری و کومله و نرین و پیشنیارن خواه ین آواکر پیشکش کرن جبو پیشخستنا چالاکی انوی کومله ده قوناغا هاتی ده. دسته ریوبر یا کاریوی کنفرانسی هات هلبجارتن او جی دکتر ویان یوسف و یوسف عبدالله عمر جبو ریوبرنا کاری کنفرانس و وکرنا درگه هلبجارتنش بو اندامان جبو پیکانینا ریوبری اکنو جوی کوملا کو جده کسان پیکته. دوان هلبجارتنان ده هر یک جی دکتر یاسین محمد و کوسروکی و کومله سرکفت هر وها سگوان محمد و عباس العمر و محمد سید و فتح الله محمد و محمد حسن هاتن هلبجارتن و کو اندامیر و بریه. او کنفرانس جی بسپاسیا بشداران هات بداوی هاتن. 3 سال لسر شهید بونا هردو شهیدین پشمرگین روژ شیرزاد محمد معصوم و احمد بوزان قچو درباس بون که هردو پکروانان گیانی خواه دشار دجی داعشه ده لشار رزگار کرنا شنگالی و براوانی دبر ملت و خاکا کردستانا پیروز ده قربانی بون قربانی. سه سال سر شهید بونا هر دو شهیدین پشمرگین روش شیرزاد محمد معصوم و احمد بوزان قچو درباس بون که هر دو پکروانان گیان خواه شر دجی رخصنا داعش تروریست ده لشر رزگار کرنا شنگالی و براوانیات بر ملت و خاکا کردستان پیروز ده کر قربانی. وکه ایروج سال 2015 شرکی دجوار لسنگر و براین شر لحرما کردستان رود ده و دنگ چکو توپان یه هری بلند بو دقاتی ده. جگدار رخصنا داعش تروریست تندترین رخصنا تروریست لجهان ده دو چرخا 21 ده دریا سینور هفبش به عراق را هجمارک خاینان یسر کردو افسرین ارتشا عراقی و برکفتنین دسهلات دارین حکومت ایرانی و دوین وان لدوری درباسی هن نافچو دورین کردستانی بون دناوان ده شنگال حول خودان داکو هرما کردستان داگیر بکن لی بقهرمانی و لهنگی و قربانین پیشمرگه بشداریا لشکرین روش پیلان و خونین دجمنان بن اخبون بسروکاتیا سروک دیروکی کردستانی سروک مسعود بارزانی و ویانا پرورین کردستانی داعش تروریست شکست و جاردی خاکا کردستانی جقریج و هوان پاک بو پیشمرگه یکم سروک مسعود بارزانی نامه رزگار کرنه جشنگالی راگهاند داستانه که مزن هاتا تومار کرن سر دست وان قهرمانا و اصلیر الشنگار مزگینیا رزگار کرنا شنگار گل کردستان رادگینم پیروز بیت افسر کفنال گل کردستان و خانواده شهیدت قهرمان دوی روژه ده لهنگین پشمرگه روژ قهرمانیه که دیروکی کم نمونه دبرای شرده پیشکش کرن به تایبت لشنگاله کو شرکی قرص دو هر دو محورن گند گولات یه لمل شنگاله و محور شندوخه لدورا قادسیه رودابو لگوری افسرکی لشکر روژ یه بشدار دوی شریده روژا دهم ها 11 لشکر روژ پیشکت بون بری خدا بونا شنگالی روژا 11 مهه پیشمرگد آمده باشی دبون روژا 12 مهه شر دست بیکر بو بشتی شر و پفچونک دجوار لشکرین روژ داعش شکاندن و زیانک مزن بجان و علاوین لشکری گهاندن اوان و ری ندان که داعش خاکا کردستان داگیر بکن لی پیشمرگه بخوین خواه کردستان خلات کرد و دو پاکروان پیشکش کرن او جی شهید شیرزاد محمد معصوم جوان باجار قامشتو احمد بوزان قچو جوان باجار عموده یه روژاوه کردستانی بون پشتی شهید بونا وان هر دو پاکروانان جن خوشخانه دهو گره هاتن و گوستن تاکو روژا 14 مهه به مراسیمک فرمی
و بەشداریە هەژمارەکە بەرفرە جێ سەرکردێن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ و ئالیگرێن وان و هەند پێشمەرگەیان ji hevalên wan û dost û hevalan diriya dergehê sê malka ve bi alayên Kurdistanê cenazetê wan li Hingan derbasî Rojavayê Kurdistanê be. Belkefta siyemîn sala şehîdbûna Ehmed Bozan Qiço, bavê Şehîd Ehmed behsa roja şehîdbûna kurê xwe yê mezin û pêwendiya dawî pêre dike û piştî 3 salan bi bîra xwetî new dibêje şehadet pîroz e û qalenê dewleta Kurdî bêguman dê şehadet be û taku Kurdistan nebe dewlet dê karwanê pakrawanan berdewam be. Ehmed li mal îcaze bû, berî îcazayî 5 roja elim ji êr hat got hereka Şingalê dest pê kiriye. گوش دیا خوره گوچه که محاضر به کسی هرم نه از اون دیایم نشتغلی مجیر نگوت یا تلمالی اجازه نه اجازه مج نگو چه خور خوکر از رو نشتیبم عادتا از درد کتم پیر حیا بردوی دری سبحان الله دوی رو جیده از رو نشتیبم وی دستی خوا اشارت کر سلاف کر گو بابا نحو جی ترابه بخاطریته رابو چو دوازه هیویده تقريبا ساعات يك ونيف علم جمار هاد كأحمد شهيد كد طبعا الشهادات تشتكي بيروزة شهادات حمكس نكاري بستينة بدس حمكس يناكفة أم أسرين باعتبار كرمي مزنبو بشتي سيكا جكا خوديا ودابو ما علم جمار هاد كأحمد شهيد كتية وأم افتخاري بفي شهادتا ويتكن وأم دبيجن ولات قلني ولاتا قامت بولات بس دولتك السربخة دفيت الشهيد عدينا جبر دولتك دي دنياي دي بي شهيد وبي كار وبي تعب وبي كاد دفك نبوي دولت اروها نقيب خبات سليمان آمد و یکج افسرین لشکری روژه دبیجه کو شهید احمد به حس کرنا خوش هوالین خوره و حس کرنا هوالین ویجیره دهات ناس کرن پروری پیشمرگتی بو بشانازی و زیرک بون کاری خود درفین لشکری روژ داد کر و هر دم آماده باشی دبو بریاکو پروسه شنگالی دست پیبکه شهید احمد به مولتک فرمی لمال بو لیجبرکو بهیست دی پروسه شنگالی دست پیبکه بریا مولتاوی بداوی وره وگریا ناو رفین پیشمرگه و تفری هوالین خوابو و تفیکو ناوی وی دناوی پیشمرگین باشدار ده نبو لی شهید احمد داخوازا باشداری ده پروسه دکر و داخوازا وی هات اری کرن. شهید احمد خواست گو ناوینا داخلی ناوا بیشبرگو او لمالی بو ناوی ندناوا کسی گو شرده حاضر بن لدیو داخوازی اینا و حشکرنا هوالی گو بار آمده بی شهید احمد بوی جیان آخوا خواست گو ناوا ده حاضر ببی المنطقة قولات الملي شنغالي شهيد أحمد لور شركي قلكي قرص دركت و رولا خواه أمكارن بيجن وكيش مرة هاتا قوتن رولا كقلكي جهاتي بو جبرقو شهيد أحمد ناف هوالي خواه ناسكري بو بحس كرنا خوش بشمرقاتي ايرا بحس كرنا خوش هوالي خواه دما ساعت سيوا درا خبرها شهيد بوناي جهش دما والقنده قولات شهيد كتيه دخواست انو تحمی شراده حاضر ببین یعنی یکی رحی خوب که قربانی و آمده به هر کاری را و قربانا خودی ما دماهیک روزا 12 11 2015 خبر آخرناوینا جویج یعنی گشتم روژا شمیه 14 ماه 11 2015 به باشداریه که برفره ولاتین باجار قامشل و عمودی آماده کارین خواکرین داکو پیشوازیا جنازتن هر دو شهیدین لشکر روژ شیرزاد محمد معصوم احمد بوزان قچو بکن لفلکیا پیکری قامشلو تفگهشتن هف وینین هر دو پاکروانان آلاین کردستان هلدانا جور سلوگانین بجی شهید بجی کردستان آسیمانین باجار اوینه هجاندن ده همان روژه ده ریوبریا پیده دا خویانیک بلاف کرد تیده کمبونا خلقی قدغه کرد به هنجتا کو کار اسایی شاوی آستنگ دکه و گوتکو اوی برپرسین دبر کم کرنا خلقی ده سزاب که دا کو ملت کرد جمراسیما اوغر کرنا هر دو پاک روانان دور بخه لملت کرد پابندی بریارا پیده نبو و لهر دو شهیدین خواه بون خودیو بشانازی و کرد پروری زاروین خواه بسر بلندایی اوغر کرن پشتیوی چکدارین پیده آستانگی جی کاروانی هر دو شهیدین پیشمرگره درست کرن و ریل بر درباسمونا جنازه هر دو پاکروانان لسر دوری بندن خواه کرن و چک بسر خلکه ده تقاندن داکو بترسن و باشداریه نکن و گوتنین دوری روشته گوتن له هر دوری بندن تربسپیه و نعمتیه ین نزیکی قامشلو
و دەمەکە درێژ هشتن تاکو ڕێڤەکردن ji karwanê merasîma cenazeya herdû pekrewanan re. Dê wê demê de emîdariya giştiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir. Ew kiryar bi tundî şermezar kir û daxwaz cimletê Kurd kir ku li şehîdên xwe bibin xwedî û ragihand ku merasîmên bixakspartina wan herdû şehîdan dê ji mizgefta Qasimo berev goristana Hilêliyê dest pê bike û piştre dê ew karwan berê xwe bida Amûdê da ku duwan pakrewanê pêşmerge şehîd Ehmed Bozan Qiço li zêdê xwe bi xakwere spartin. Çekdarên pêdê di merasîmên pêşwaziya herdû pakrewanan de li Qamişlo heşt welatî û ciwanên Kurd bi tometên bêserûber girtin. Ji wan Mihemed Mejdel Şixmûs, Mihemed Hesen, Bêkes Hemîd, Musa Şerîf, Selam, Heysem Hisso, Batî İdrîs Oso, Maher Mihemed Erebo da piştî demekê ew serbest berdan. Di salê li ser şehîdbûna çar şehîdên pêşmergeyên leşkerê Roj îro derbas bûn ku beşdariyek Xwedîrol di şerê rûbirûbûna Daişê de li bendava Musilê kiribûn. Li beriya 2 salan weke îro di bûyereke hatûçûnê de li seriya bendava Musilê û di hokê de şehîd bûn. 2 sal li ser şehîdbûna çar şehîdên pêşmergeyên leşkerê Roj yên ku ji Kurd û Kurdistanê re herdem berevanin canfîdana îro derbas bûn. Di roja 12 meha 11 de ji sala 2016 her çar pêşmergeyên leşkerê Roj mulazim Mewlûd Riyad, mulazim Sîpan Yusuf Sîno, mulazim Atof Tahir, Kamîran Salaheddîn Hisso ku berê wan lê kerekî leşkerî bû bi otomobîla xwe ya leşkerî li seriya bendava Musilê di encama bûyereke hatûçûnê de ku barhilgireke barkirî li otomobîla wan da û yekser jiyana xwe ji dest dan û şehîd bûn. Piştî şehîdbûna wan ji nexweşxaneya Azadî ya li bajarê Duhokê re hatin veguhestin. Roja 13 mehê karwanê cenazeya wan ji dergehê Sêmalka bi beşdariyeke berfireh ji serkirda û alîgirên partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî û hejmarek efser û fermanda û hevalan ji leşkerên Roj berev Rojavayê Kurdistanê veçû. Li bajarên Kurdî ji xana Serê ta Girkêlegê, Terbespî, Qamişlo û Amûdê û Dirbêsiyê pêşwaziyeke germ ji wî karwanê buhare hat kirin û her şehîdek li zêdê xwe bi xak hat spartin. Her çar pêşmergeyên leşkerê Roj ji lîwayê yekem di nav refên leşkerê Roj de cihê xwe digirtin. Li bereya bendava Musilê di şerê terorîstên Daişê de beşdarî kirine û bi viyaneke bihêz û kurdperwerî berevanî di ber millet û xaka Kurdistanê de kirine. Taku di wê roja reş de destê qederê gihişta wan û şehîd bûn. Bi şehîdbûna wan her çar lehengan hejmara şehîdên leşkerê Roj di şerê rêxistina Daişê de û piraniya wan ta dawiya 2016 li bendava Musilê bûn gihişt bû duwê demê de çil şehîdî ji leşkerên Roj. Şehîd mulazim ewel Sîpan Yusuf Sadûn Sîno ji dayîkbûyê bajarê Dirbêsiyê ya sala 1986 ji dayîk bûye. Şehîd mulazim Mewlûd Riyad Yusuf Ehmed ji dayîkbûyê bajarê Qamişlo ya di sala 1981 de ji dayîk bûye. Şehîd Kamîran Salaheddîn Hisso ji dayîkbûyê bajarê Qamişlo ya sala 1985 ji dayîk bûye. Şehîd mulazim Atof Tahir Umar ji dayîkbûyê bajarokê Girkêlegê ew li gundê Merca sala 1992 ji dayîk bûye. Di salvegera di duan de ya şehîdbûna her çar pakrewanên leşkerê Roj dayîka şehîd Kamîran dibêje ku ew serbilind ew kurê xwe û qet nepoşmane ku kurê wê ew rê û rêbaz hilbijartiye û rewanê xwe kira qurbaniya azadiya Kurdistanê. Xwedî Teala qedra bilhamdullah ez nepoşman beraxa Kurdistanê de ber şeref û namusê diye. Wa çar sê birayê wî dijî pêşmergana ew jî misaedin. Elhamdülillah. û xortek cihê xwe de jî danî elhamdülillah kurkê wî jî dewsa xwe danî. Ez de şêrê min jî niha wê bi dewsayê de bêznamê ew jî here cihê wî na. Bavê şehîd Kamîran jî behsa kurê xwe yê şehîd dike û beşdariya wî di şerê Daişê de û zîrekbûna wî divekirin û ji navbirina otomobîlên Daişê yên mayînkirî de dike û amaje bi şerê leşkerê Roj di rûbirûbûna heşda şabî û artêşa Iraqê de dike û dibêje. Du kurê wî yê din jî têde beşdar bûn. مدير پێشمەرگەی ڕۆژ وێ ئاوا بکەن زاڕۆی me وەڵامی هەرن ببن پێشمەرگە ئێمە ویا بۆ خەم ناکە ونێ ببن پێشمەرگە و هەم پێشمەرگە و نێت بەرکێت بکنێ نێت بەر عەرداوە و ئاخەوە دەی هەرم پێشمەرگەتی من کامیران و مەسعود هەردوو گەرم پێشمەرگە و شەهادەتای فەخرەکە ژمارە سەربلندایی کە
بەر ئاخا خۆتکردنت بەر مڵەتی خۆتکردن بەر کوردایەتیەکردن بەر ڕێبازا بەرزانی دیکردنێ و ئەم ژباب و کارێ خۆدا ئەم ڕێبازا بەرزانینە ئەم تجاریش بێ ڕێ دەرناکەون و ئەم دەوشێ بەرنادن مطالەمە ئاخامە بناوێ کوردستانیە ناوێ کوردستانێت کورا عەردێدێ تشکی گەلکی مەزنێ ژمارە یانی ئەم خۆ زاڕێ خۆ هەمکی ئەم فیدا بکەن و ئەم بەرێ ئاخێ دەهرن ئەم نەپۆشمان ینی تاالەما ناوێ کوردستانی هەی بەسە ئەو بەسیمەی پێشمەرگەیان ڕۆژ بە پرانیا خوێ کوردên Kurdistana Sûriyê ango Rojavayê Kurdistanê bêtiriyên wan ji artêşa Sûriyê veqetiyan e piştî şoreşa Sûriyê dest pê kirbû û rejimê fermana kuştina sivîlan da piraniya ciwanên Kurd ew ferman bicînanîn ji leşkeriya neçar reviyan û berê xwedana Herêma Kurdistanê bi biryara Serok Mesûd Barzanî hêza leşkerên roj di 12 avdara 2012 de hasas kirin. Ji sala 2012 ve da dawiya 2017 pêşmergeyan biroleka mezin di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişê de di êrîşa li ser Herêma Kurdistanê de rabûn. Bi qehramaniya xwe mil bi mil bi birayên xwe yên pêşmergeyên Kurdistanê re bi serokatiya Serok Mesûd Barzanî rêxistina Daişê şikandin. Millet û xaka Kurdistanê jî ji dijminan parastin. Pêşmerge ji cîhanê re tekes kir ku pêşmerge bi viyana xwe bi tenê karî bû tundtirîn rêxistina terorîst li deverê û li cîhanê jî nav bibe. Alî Omar بري بداوي هاتين دوباره سرنوچه ترکیه زنگل شهر ل بازار جیلان برانبر سرکانی تاقید که و هیزن چکدار ل سر سینور خوب روجاوای کردستان هم بزدکه سیاست مدارن کرد هشیاری دوباره بونا سیناریوی عفرین ل روشالات چمه فرات ددن پیمانی آناف دولتی سه کسایتین عرب جگوند سویدیه رواندن زیادتر جه 45,000 زاروک لعفرین سود جه هلمت در زیلیدان نخوشیا سورک دیتن و هین هلمت جی بردوامه. جه سیدی آرکی آزادی روشاوای کردستانی گرانو چیان شوره هده بشه.